Karbi riso darbar asa hemalong best karbi pola pen best karbi pi anong e kipajir. Ru Samsung sing ti amil barialong KSYCA asong tumpen dharna kangni. Aichalang su police station ke parlo angkang long AP along kaculang rem lapan apran karmut abang puapan kinep kangnan. Karbi prime time long beni libertad hanbang thare harmony pe non libertad non pen ardrik tha. Karbi riswa darbar KSA lapen karsa atum patir pi ponsi jakong ne phai crate rock arni. Karbi riswa darbar asa hemalong 2016 aninkan abaha best karbi pola pen best karbi pi anoi kepajir pon pato. Karbi riso adarbar amai phu bimon krupen chipahim pupon amai along alusar po aman pen karbi anglo autonomous council EM atum amor sing tiso Tarendra Brahma Kachirong BP Khonsing Rong P MEC Lunsing Teron Kanchas Degom Amai Phu Ajit Timu Karbi Lamet Amai Phu Suren Kramsa IS Royalson Rong P Difu Gobgles Lot Hanbang P Mona Lisa Rong P Lapen Bina Teron P Atum Chetong Dunsi Mai RDP Dun Kidam Tang 2003 Aningkan Pen Pang Cheng si best karbi po lapen best karbi pi anong e pajir pon bom wang bom si 2016 aningkan aparman Roy Inghi apan si ingwai pon pen best karbi po anong e tame pajir pon lo alang lipan karchu pen danglok manpeng kipi pon lapen alang lipen si tame methang akai alamo rat angno chethan pon si kaya phan ke claim ke nam asai do an tame alang lipen rat angno chethan pon alang lipan best karbi po anong e ke pajir aputhak si tame sankur karbi arada phan Kacuro alam the pajir lapen KRA pen best karbi pi anong e ke pajir pon lake hamren amekar Samson taro achor sangpi kajir Helen hansi pi aphansi pajir ponlu alang li pen setame non kitur mi owe tumphan kacharli ahin lapen asonson kacharli RD ki pi ponsi aphan than pachini kacharli hin kachepaduk ali sitame mo arni si longji puta owe kimi atuma phan ningkirung alam the ke jaipon pado Kalisian best kali ko ikibangen so lilu best kalisian best kali ko kita so lilu kusino sana bang so te jadi tu first look at the agency about people stepping to the sama bang saya yang lapang sum ni dah lapang sum ni man teknologi ikan kita lihat itu ikan ini kau kesi lo macam itu kesi kami lihat no ikan thong kita thong lapang Teman ikan apen kopi saguri sinang klaim ceng klaim ceng akan itu dan ngomong putih dalam kekenti itu lah Samsung sing founder Kalian mungkin lo masa cerita di dalam itu kita berdiem tinggal waktu yang kita benar untuk menanggung Samsung sing bisa kalau kita bantu cerita itu kalau kita kali itu kali Bisi ke panas ya panas bang orang itu cerita si mesin akan kita kuana patut naik mesin akan diklaim sih Kalian lalu Prosintra pada kerjaan ke headquarter lo ini lo pasti lo buat kerjaan itu mau itu malida buat jawab itu operasi kalau bang tu cuma ada kerjaan meeting itu ke pasar kalau bang tu meeting Prosintra apa cikin guna itu mereka Prosintra punya tuh lagi tuh kapten saya bahari lah pengadaan itu saya itu pulang itu nanti ada tuh dia itu Prosintra belum liga apa tuh blok naik loh karbi agak hebat rupiah mesin itu karbi itu kan ini sekitar tuh lagi Samsung sih kita itu liga Prosintra belum liga apa langsung itu pilih kerjaan di bawah ini lo kira naik itu kerjaan kayak lo untuk iklan ini kerjaan kayak untuk oke nih kerjaan kayak untuk jualan legal screen company dulu sih ada kafe itu mungkin kafe itu nggak paper nggak pen film ko video nggak film ko ada sih mainnya itu kan mau kalau sih mau itu second round sih mau itu langsung selection ko malah round pakai यार ऑफर है वो बेस्ट करने को तो इसे मोर नसा बंसुं का दीदी का बंका दीदू का वाई सुन के हाल हो गए
Itu kalian no macam mana putih tadi kita pun nama itu. Kan itu pan deh. Ini pan kau lagi mau datang kan saya kang main Karbi kalau karbi apa hal karbi hoy karbi Asal bangsa kita yang mau best itu mesti kita. Mana kila. Dia mungkin ada yang pan kepala. Dia itu lagi apa terus kita best karbi kita apa kita buat kita kiri kiri apa kita tidak itu lah bangsa. Ini juga sama kita kan. Dipu Rusen Sing Ti Amira Berialong Jakong ne phai Great Rock Arni KSYA Asong atum pen dharna kang ni birta kadnu se pherang ke pen birta nang pale Manjal Lumbajong Development Block along Chokomaratum Kachupanglim Kiduk kelak aparman Sorkar pen kachinthur amo Kachupanglim Kiduk kelak arata anvan kithi SYA asong tu Kachupanglim puthak chesong Manjalong kido Lumbajong Development Block asahem along Chokomaratum Kiduk kelak aparman Sorkar pen kachinthur amo kapanong pi Kachupanglim puthak prabjin pen ing sai nangji lapen nep ing nang ji pusi ke hang pasu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan Panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Aruding Pinpura Lositame Pajor Damji Pusi Pherangki Angno Pachinidun ঘটনা ঘটি থাকে দিনক দিনে মানে হত্যাকাণ্ড চলি আছে গতিকে আমি KSY আৰু KSC তৰফৰ পৰা তাই অনুৰোধ প্ৰশাসনসকলক অনুৰোধ তাৰ ফলত আমিও যোগদান দিম গতিকে ৰাজ্যৰ গোটকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই হত্যাকাণ্ড যে যিসকলে জড়িত আছে তেওঁলোকক আমি গোটেই ৰাজ্যে মিলি প্ৰশাসন লগতে আমাৰ ৰাজ্যে মিলি গোটেই তদন্ত কৰিব তেওঁলোকক শাস্তি আইন ধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ KSY তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ আজি যিটো কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী যিটো সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ব্লকত যিটো কাৰ্যসূচী ব্লকৰ যিটো দুৰ্নীতিসকলক শাস্তি আইনমতে প্ৰদান কৰিব লাগিব এইটোৱে আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আজিৰ কাৰ্যকলাপ কৰিছোঁ গতিকে আমি অনুৰোধ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ ৰাজ্য তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজসকল তাৰপিছত আমাৰ মিডিয়াসকল গোটেই জড়িত থাকিব লাগিব West Karbi Anglong District Paithalangsu Police Station ke parlo angka Inu Self Help Group along ke claim ke dam kacepaduk parpik abang pi Airlist Daron pi aphan kacolang rem lapen apran karmut abang pu aphan jakong ne phai Great Rock Arni rong ara tumpet inep ingnang si kiton kelang asai kiare deng hodai dam aberta karnu se pherang ke jesoni hi Paithalangsu pen birta nang pale Kidam tang jakong ni phai krege thom arni odlang no abang pu kacolang rem lapen apran karmut abang pu long epi rong pi arong amekar harsing rong phar ata inkora troxy puta pangtheklo Rong ara tumpet kiri kakuru asai pado pon bom si kacolang rem lapan apran karmut vek abang kuapan nep ingnang si police arideng khodai download Baithalang so police tumpen IPC Act 376-302 number 54/2018 ateng pen kacolang rem lapan apran karmut vek abang kuapan district jail alongan pontang lu pusi birta ripdun law People apa tiga? Mani hemben isun apa bisa? People lah. Hah? Bagi mengkampen dari. Nang pisu doma be? Ante nang pairon lang people na apa tiga? Sar pimar kan la people apa tiga? Kosong kami desa. Tongkin enam tengah jeruk. Nasi ketemu. Hemang tar ini nama ini nama baca ini ada sini dalam dapat dosa. Mayor tapi ini juga. Hemben cipan lo, hem cipan lo. Wah lah hem nang di gua siaga rumah ya. Bagian mana orang rumah tu dapat tu. Non malam sopol pan birta mo inton ponik sina
It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in Arts and Science stream at Kanak Klata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in Arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both Arts and Science stream. For more details, please step in Kanak Klata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Sankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8638735290 or 8011979888. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি নে আনাৰ ৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina Mupi Putot Bertalo, Wangtulu. West Karbi Anglong District, Dongkamukam Arong Spiangkang, Trinity Hill Society at Tumben Kepangthira Sai, Jakong Nepai Great Rock Arni, Adapor Pai Pora Achitima Por Malompen, Kepangthira Sai Kedeng and Berta, Kadnisa Peranke Dongkamukam Pen, Berta Nang Pale. Dongkamukam Rongsupi Angkang, Kepangthir Asai along Longkiram Kro, Parat Timong, Dongkamukam Circle Office ARO, Sarbong Rong Hanglapen, Pinanabang Pubang Piatum Sitami, Labang So Asai Kiklem along Chitong Dun. Trinity Hill Society NGO pen perang ke angno ki pachni pon atengke mithangadim kai keta ingthret nang jila pen ke bangji pen ke plastic pen ka salama hormu pen akapre ka hormu sitame ke war thap thirji aphansi kachurung ripon padu anparta kai ke dustbin along ke thap per je phanta Trinity Hill Society dongkamukam pen chuningri aduntu Trinity Hill Society pen dongkamukam rongsupi angkang aphan ke ter kera hormu ke thap je aphan dustbin ta bipajir pontu. West Karbi Anglong District, Rongkhang Constituency, Sadgang Assamese High School Patu Aklam Along, Inter Club Football League Tournament, Angdung Kiti Jakong Nepai Krep Ho Arni, Kipadopon Eberta, Kadnu sa Perangke Dongkamukam Pen, Berta Nang Pale. Inter Club League Tournament Kachipati Angdung Kiti Kipatubon along, East Bhelapara Club Pen, Sadgang FC Atum Angbong Sik Patuponlo. Angdung Kiti Football League Kachipati Ponalong, Langtuk Terang Pen Kachipayam Pupon Amayalong, Alhui Sarpo Aman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council MEC Horan Singh B Chetong Dun. Lapen Alhui Aman Pen Mohon Singh Kathar, Sarong Ki Bay, Dr. Oribel Kramsa, Sarkari Gangbura, Lapen Ongdung, Football Kipatu Kilangdun Abang Pubang Piatumta Chetong Dun. Angdung Kiti Football Kipatu Kachipati along East Bhelapara Club, Atum Sadgaon FC Terana Panbol, Pum Tom Tap si Angdung Kiti Kipatu Chipahai Ponlo. Kehayate Rana Tumapan, Kehai Anong E, Lapensika Suri Poket Pipajir Ponlo. Anparta football ke patu Angdung Kiti Kachipati Arni Sai Katiki, ke claim Kachipatuk Abang Phua Tumapan Sitame, Nong E Pajir Pon Posibirta Riptun Long.
Karbi prime time mangala pansi kang ton pon iglo 2 minute thak me kardom